meso u Lidlu, a sad cene su povoljne, uvijek je pitanje kakvi je to kvalitet. Neko će reći da je to sve meso iz uvoza, da je zato jeftinije, da zato kvalitet je loš. Drugi će reći sveže je pa je svež, evo čak piše da je iz Srbije piletina. Sad, iz nekog iskustva, nema tog pretpostavljamo čovjeka koji nije ni probao, to jest jeo meso koje je kupljeno u Lidlu. Uglavnom šta je savjet? Da se gleda dokad je rok trajanja i može sigurno da se zavere, to je da se kupi u ovim frižiderima nešto što je poprilično i cenovno i kvalitetno optimalno, tako da svakako ne bi ga ni prodavali da nije na neki način ispitan.